Hakijing like kain min English Premier League playing the Chelsea but Brentford kila ya kait marchi argo but Tottenham rola ban pendim no ya ka Crystal Palace dalai la sigol kunyo ke Aston Villa rola ban penjob dah Laila Argol ya ka Luton Town ke Liverpool kalak ban penderam ya ke Nottingham Forest the sigol ke Fulham ro kalak ban pendim ke Brighton dalai la sigol ke Newcastle kalak ban pendim ya ke Wolves dalai la North West Ham ro ke job the Laila sigol ke Everton Hakala Liga 4 ke Sevilla ke job dah Laila Argol ke Real Sociedad. Kunjuk ke Serie A Roma ke job dah Saul Sigol ke Monza. Ke MLS menang step ke Inter Miami. Job dah ke masuk ke Orlando City. Tersana